Achade. Obema pon hwene. Oni blood ya na wo betimi nsei. Ya hwekwam. Una ma hwekwam. Na wo hwekwam. Eso wo kosi ala se wo kosi. Mimi kosi. Na wo kosi wo hana wo hwene, hana wo hwene. Na wo so hana na so hwene. Mimi ne obi di machi na me hwene. Na me so hana na di machi. Mimi nsai yi wo asa abehwa me. Wonu se me pon hwene. Nyame nkwan. Wo pon hwene me da hu so pon hwene. Oni blood ya. Na me so me da hu se wo hwene. Ya na wo hwene. Na wo so na na so wo hwene. Na mi do. Onye. Oso onye. Oni blood ya. Oso oni blood ya. Na wo san ka do ka bi dia ni. Ya na ka so. Se yen kam follow na kokoro. Oni blood mi fi say but no so kosi. Oso ni se na oso oni blood ya. Oni blood ya do to. Yeah. Okay. Idiot. Camion. Fashion ho. Oso fashion. Na de pa bia you fan the to. Ai ko na te he. Metewa. O ba ti wa so ampa ko sa ko wonye. Allô, je m'appelle Déborah, a.k.a. Akusika. On vous demande pardon de regarder sur Akwesi TV tous les jours, matin, midi, soir. Je vous demande pardon, mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, partout dans le monde, on vous demande pardon de regarder Akwesi TV. Sans vous, nous on n'est rien, donc regardez Akwesi TV. Ciao. Hello, Novinyo Bagbato. Yankwanya Katrina, sorry, Atayo Nyesolo Kuhima. Medibi a subscribe Akwesi TV nam. Mi akọ anyakra menya enemy. Mi anamia kono. Eta subscribe Akwesi TV na for more video from Akwesi TV. Akpenemi mi lonye enye hamelong. Bye bye.